Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane, mudukurikiye kandi muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mudukurikiye muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania, ariko kandi namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari, by'umwihariko mu gihugu cya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko mukunze kutwereka ko muba mubanye natwe gatanu kuri gatanu ku muyoboro wacu wa YouTube. Hanyuma rero ikaze muri amakuru. Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye kuri Perezida Donald Trump bimaze gufata umwanzuro ukomeye, bisohoye itangazo rikomeye cyane. Ambasaderi w'u Rwanda cyangwa se uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muribuka ko ari inkuru nigeze kubagezaho mu minsi yatambutse yavugaga ku bijyanye n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ibihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda, ndetse n'amagambo kandi yaje gutangazwa n'uhagarariye inyungu z'u Rwanda avuga ko u Rwanda rufitanye imikoranire na M23 cyangwa se uyu ni umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 usanzwe bivugwa yuko ushyigikirwa na Leta y'u Rwanda. Ibirego ariko u Rwanda rwakanye, ahubwo rukagaragaza ko Leta ya Kongo yifatanya n'umutwe wa FDLR, uyu ni umutwe w'iterabwoba wiganjemo abasize bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'abandi bakomeje gucengeza iyi ngengabitekerezo ya Jenoside ndetse n'iyo kwanga bo mu bwoko bw'Abatutsi, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mbere gato ko ngaruka kuri iyi nkuru, reka mbanze mbaye inshamake z'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Duhere kuri iyi nkuru mbabwire ko Ubuhinde bugiye kugura indege zigera muri 200 mu Burusiya. Uburusiya bwatangaje ko indege zikorwa n'inganda zabwo ziri hagati y'ijana na 200 zigiye kugurwa n'Ubuhinde mu gihe kiri imbere, mu rwego rwo kuzamura ubwikorezi bw'abantu imbere muri iki gihugu bukomeje kwaguka ariko hakabura ibikorwa remezo bihagije. Byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'uruganda rw'Uburusiya rukora indege rwitwa United Aircraft Corporation, Vadim Badeka, yagaragaje ko amasosiyete akora ubwikorezi bwo mu kirere imbere mu Buhinde ashaka kwifashisha kandi indege zo mu bwoko bwa SG-100 Superjet ndetse n'izindi z'ijana na 14,300 zo mu Burusiya. Ati turi kugirana ibiganiro kuzatugurira indege ziri hagati y'ijana na 200. Yongeye ko kandi bishoboka ko indege zo mu Burusiya zishobora kujya gukorerwa mu Buhinde mu gihe cy'imyaka igera kuri 3 iri imbere, kugira ngo igiciro cyazo kizabe kiri hasi binyuze mu mikoranire hagati y'impande zombi bari kuganiraho. Iyi ndege ya SG-100 Superjet ishobora kandi gutwara abagenzi bagera ku ijana, mu gihe indi ya 114,300 yo ishobora gutwara abagenzi bagera kuri 38. Zose zifite ubushobozi bwo gukora ingendo zihuza imijyi mito no kugenda intera ngufi. Ubuhinde buri mu masoko akomeye cyane ubwikorezi bwo mu kirere ku isi, aho imibare igaragaza ko muri 2025 bwari igihugu cya gatatu ku isi gifite umubare munini cyane bakoresha indege. Impamvu ni uko Abahinde benshi bari kugenda bimuka ku gukoresha ubundi buryo bw'ingendo zo ku butaka, bagashishikarira rero cyane gutega indege kuko amikoro yabyo babasha kandi kuyabona ku buryo abazitega atari abajya mu ngendo za kure cyane gusa nk'uko byahoze. Kugeza ubu bufite ibibuga by'indege 160 bikorerwaho ingendo zisanzwe, mu gihe 2014 byari 74 gusa. Abasesenguzi bagaragaza ko mu myaka 20 imbere Ubuhinde buzaba bukeneye indege nto n'izicitse ziri hagati ya 300 na 400 bitewe n'izamuka ry'ubukungu rinazamura ubwiyongere bw'abakoresha ubwikorezi bwo mu kirere. Mu rwego rwo gukomeza kandi guteza imbere inganda zabwo, Ubuhinde bwifuza ko zimwe muri izo ndege bushaka kugura mu Burusiya zakorerwa imbere muri icyo gihugu. Ni muri urwo rwego rero iki kigo cyo mu Burusiya gikora zino ndege cyasinye amasezerano y'imikoranire na sosiyete yo mu Buhinde yitwa Hindustan Aeronautics Limited kugira ngo harebwe uburyo indege za SG-100 zakorerwa mu Buhinde. Badeka yongeyeho ko hajya rero hakorerwa indege hagati ya 20-40 za Superjet buri mwaka mu Buhinde, byaba ari umuvuduko mwiza, ndetse ko isoko ry'Ubuhinde kandi ibihugu bibukikije bifite ubushobozi bwo kugura izo ndege. Uretse Superjet, impande zombi ziri no kuganira kandi ku buryo indege z'ijana na 14,300 nazo zakorerwa mu Buhinde binyuze amasezerano sosiyete y'Abahinde ya Flamingo Aerospace yamaze gusinya mu buryo bw'ibanze nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Duhinduye ingingo gatoya tuvuye kuri iyo nkuru mbere gato yuko tujya kuri ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbanze babwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa inkuru y'uko General Tsiwewe nabo bareganwa batangiye kuburanishwa. Urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukorera Kinshasa rwatangiye kuburanisha abofisiye bakuru barimo General Christian Tsiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo kuva 22 kugeza 24. General Christian Tsiwewe yafunzwe muri Nyakanga 25 afungirwa rimwe n'abofisiye barimo Major General Maurice Nyembo
Kofi wabaye umuyobozi w'ibiro bye ndetse na Lieutenant Colonel Adelar Mwiza wari ushinzwe umutekano wa General Christian Tsiwewe. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS iri ku butegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo Augustin Kabuya yahishuye ko General Christian Tsiwewe akurikiranyweho gutegura umugambi wo kwica Perezida Felix Tshisekedi kandi ngo uyu musirikare arabyemerera. General Christian Tsiwewe yageze mu rukiko kuri wa 4 Kamena 2026 ari kumwe n'abandi bariganwa barimo General Major Nyembo, Brigadier General John Ngoy wa Kabira, Brigadier General John Sangwa Muhemedi ndetse na Colonel Guy Mokombozi Zahinda, Colonel Pathi Sangwa Lumbu na Colonel Christophe Chibango ndetse n'umusivili Pascal Nyembo Muyumba. Bose bageze mu rukiko bambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bari kumwe n'abanyamategeko babo. Icyumba cy'iburanisha cyarimo abasivili benshi barimo abo mu miryango yabo bari biteguye kandi kumva ibyo ubushinjacyaha barega. General John Numbi Banza Ntambo wabaye umugenzuzi mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu ari mu baregwa muri dossier, ariko we ntiyagaragaye mu rukiko kubera ko yahungiye muri Zimbabwe muri 2021 ubwo yashakishwaga n'ubutabera. Uyu munsi rero urukiko rwasomye irondoro y'abaregwa bose ndetse rurayemeza rubamenyesha n'ibyabashinjwa birimo guca umugambi w'umubisha, kugambanira igihugu no gushyigikira iterabwoba, gutoroka igisirikare, gutunga intwaro binyuranyije n'amategeko ndetse no gushishikariza abasirikare gukora ibinyuranyije n'amahame agenga akazi kabo. Twihuta reka tujye kuri uyu umuyobozi akaba ari ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Matilde yatangaje ko u Rwanda rukomeje kandi gukora ibishoboka byose kugira ngo rugaragaze ukuri ingabo zarwo zikurirweho ibihano zafatiwe na Washington kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF ryashyizwe hanze ku itariki ya 2 Werurwe 2026 rushinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibintu urwamaganye kuva kera. Abafata ibihano barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi w'umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda Brigade General Stanislas Gashugi n'umuyobozi wa division ya 5 w'ingabo z'u Rwanda General Major Ruki Karusisi ndetse na RDF nk'urwego. N'ibihano byo mu rwego rw'ubukungu aho ababifatiwe baba badafite uburenganzira imitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya amaboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo wo mu mahanga OFAC, Office of Foreign Assets Control. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Ali Sudi, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Matilde yatangaje ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa RDC bishingiye ku bavuye mu Rwanda bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bajya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo. Ati hashize imyaka 32 habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yahagaritswe n'Abanyarwanda, murabizi yarahagaritswe, ati igihugu cyacu kijya mu mahoro. Ariko nk'uko nabibabwiye ingengabitekerezo ya Jenoside ntabwo yapfuye, ahubwo yabaye nk'iyagiye mu bantu duturanye. Ati ku buryo abavuye aho bamaze kwica bene wabo bagiye no kwica n'imiryango yo hakurya y'amazi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero nibyo tukirwana nabyo, ariko ntabwo twabiretse gutyo. Ati murabizi ko ubu twari mu bijyanye no gusinya amasezerano na Repubulika Demokarasi ya Kongo, gusinya amasezerano Amerika yari yarashyize hamwe kurwanya akarengane abanyekongo kandi bavuga ikinyarwanda by'umwihariko amaboko y'Abatutsi bakorerwa na leta yabo, cyangwa se kakaba irebera biri mu byahagurukije umutwe wa 23 wiyemeza kandi kurwanira uburenganzira bwa bene wabo. Uyu mutwe niwo bimwe mu bihugu by'amahanga bishinja u Rwanda gufasha, ari naho Amerika kandi yahereye ifatira RDF ibihano. Gusa u Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ko ibyakozwe ari akarengane kuko ntaho ruhuriye n'uyu mutwe, cyane ko ugizwe n'Abanyekongo. Muri kiganiro ambasaderi Mukantabana Matilde yabajijwe kiri gukorwa kugira ngo Amerika kandi ibe yakuraho ibihano yafatiye ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko ibi bihano kandi bitafunze inzugi mu mubano w'u Rwanda na Amerika, ashimangira ko ari ikibazo kikiri gukurikiranwa. Ntabwo byafunze inzugi, turacyabikurikirana, turacyabivugaho. Ati barabigize ibihano, ati barabifashe, ariko nyine ntabwo ari bya bindi umuntu ashyira amaboko hasi cyangwa se amanika amaboko, ahubwo nibwo umuntu ahagarara. Ambasaderi Mukantabana Matilde yakomeje kandi avuga ko icyiza gihari ari uko bamwe mu banyamerika bemera ko u Rwanda rwarenganyijwe. Ati icyiza cyo kwizera ni uko hari abanyamerika batemera ko biriya ariko byagombaga kumera.
ni ugukomeza rero nyine ati mukorana n'inzego n'izo nshuti ati kugira ngo n'ibyo bizaveho cyane cyane n'amahoro rero hariya ati azahaze ati kuko niyo babikuraho ubu ejo nanone ibindi byakomeza. Yavuze ko igikenewe ari uko ibibazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birangira burundu kuko uko bizajya kandi byongera kubyuka abayobozi b'iki gihugu bazajya batunga urutoki u Rwanda. Ati kubera ko kiriya gihugu gifite ibibazo byinshi cyane ariko bagize Imana babona igihugu iteka bazajya batunga urutoki kugira ngo bikureho ibyo byago byose biri ku isi n'izindi nshingano twafashe kandi zitari izacu, ariko twebwe tuzakomeza turwane, ntabwo tuzashyira amaboko hasi kandi tuzatsinda. Ati kuva muri Kamena 2025 hasinywa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Amerika, na nyuma ku itariki ya 4 kandi Ukuboza 2025 RDC yakomeje kurenga ku byo impande zombi zazemeranyijeho. U Rwanda rwo rwavuze kenshi ko rwiteguye kwibahiriza ndetse rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo izaba yaranduye burundu FDLR cyangwa se uyu mutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ufite icyicaro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse unatabona no kuvuga ko usanzwe ufatanya n'ingabo za leta ya Kongo mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Reka tujye rero kuri Perezida Donald Trump, mbabwire ko Trump yanyuranyije imvugo na Iran ku irangira ry'intambara. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko hari icyizere ko igihugu cye gishobora kandi kugera ku masezerano yo kurangiza intambara yo muri Iran bitarenze iki cyumweru. Ibi Trump yabigarutseho kwa gatatu mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri White House, ashimangira ko Amerika na Iran bishobora kandi kugera mu mpera z'iki cyumweru byamaze kumvikana. Ati numvise ko ibiganiro biri kugenda neza cyane, ati bishobora kandi kugerwaho mu mpera z'icyumweru, ni ukuvuga weekend. Ati ibyatangajwe na Trump kuri uwo munsi bihabanye cyane n'ibyavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi, kuko we yemeza ko nta kintu gifatika cyari cyagerwaho mu biganiro by'impande zombi. Minisitiri Araghchi yavuze ko nta musaruro ufatika wari wagerwaho, ntabwo twahagaritse ibiganiro n'abanyamerika ndetse twakomeje kandi guhererekanya ubutumwa bujyanye no guhagarika ubushotoranyi buri gukorerwa muri Beirut muri Libani, ariko nta kintu gifatika cyari cyagerwaho mu nzira y'ibiganiro. Icyizere cyo kurangira kw'intambara cyongeye gukendera ubwo Amerika na Iran byongeraga kandi kurasanaho mu mpera z'icyumweru gishize. Iran kandi yashinjwe gusubukura ibitero kuri Kuwait, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cyo muri iki gihugu, aho byahitanye umuntu umwe hakomereka abandi 63. Uretse isubukurwa ry'ibitero kandi Iran ishingiraho ivuga ko kuri ubu bigoranye kuganira na Amerika. Ni ibitero Israel ikomeje kandi kugaba ku mutwe wa Hezbollah muri Libani. Iki gihugu kivuga ko bidahagaze ntacyo izaganira na Amerika kuko nabyo biri mu birebwa n'agahenge kashyizweho. Perezida Trump yavuze ko kuri ubu ashaka gutandukanya ibijyanye n'ibiganiro bya Amerika na Iran ndetse n'ibyo Israel igomba kandi kugirana na Iran. Tukiri kuri Bwana Trump ariko kandi amakuru amaze gushyirwa ahagaragara mu kanya gato kashize, nuko biravuga ko abadepite bambuye Trump ububasha ku ntambara yashoje kuri Iran. Abadepite b'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batoye itegeko ryambura Perezida Donald Trump ububasha bwo gufata ibyemezo bwite ku ntambara igihugu cye gihanganyemo na Iran. Umushinga w'iri tegeko wateguwe n'umudepite w'umudemokrate yitwa Gregory Meeks ubwo yabonaga intambara Trump yashoje kuri Iran iri kugira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bwa Amerika n'imibereho y'Abanyamerika. Depite Meeks akaba yagaragaje ko itegeko nshinga riha Inteko Ishinga Amategeko ububasha bwo kugenzura bitagenda neza mu gihugu kandi ko ariyo isabwa uruhushya rwo gushyira mu bikorwa ibyemezo bikomeye. Yabwiye abanyamakuru ko Trump wari kugerageza gukoresha umwanya wa perezida mu gufata ibyemezo bidakwiye, ariko ko ibyo biri kugana ku iherezo kuko abagize Inteko Ishinga Amategeko bahagurukiye gukora inshingano bahabwa n'itegeko. Tariki 21 Gicurasi 2026 abadepite bari gutora uyu mushinga, ariko abayobozi bo mu ishyaka ry'abarepublike barimo na perezida w'inteko Mike Johnson barabisubitse bitewe nuko hari benshi batari kwitabira iri tora. Iri tora ryimuriwe ku itariki ya 3 Kamena 2026. Abadepite 115 barimo abarepublike bemeza umushinga, abandi 208 barawanga. Bisobanuye ko wabaye itegeko rizoherezwa muri Sena kugira ngo nayo iri tore. Umwihariko w'iri tegeko nuko ritazemezwa n'umukuru w'igihugu bitandukanye n'andi abagomba kandi gushyiraho umukono, ahubwo Sena niryemeza rizatangira kubahirizwa. Umurepublike Thomas Massie wo muri leta ya Kentucky yatangaje ko Abanyamerika kandi barambiye intambara bashoyemo na Trump kuko yatumye ubuzima bwabo buhenda cyane, aho icupa ry'ibiro 3.7 rya gaze risigaye rigura $5, ifumbire yo ikaba yarabuze.
Thomas Masi akaba rero yagize ati abantu barambiwe icupa rya gaze ry'amadolari 5, icupa ry'amazutu ry'amadolari 6 no kuba tutashobora kandi kubona ifumbire dushyira mu mirima yacu muri Kentucky. Uyu mudepite yavuze ko iri tora ryatanze ubutumwa bukomeye bushimangira ko abadepite nk'intumwa za rubanda barambiwe intambara Trump yasoje kuri Iran. Perezida w'inteko Mike Johnson yagaragaje ko iri tora ari ikibazo kuko ngo ryambura Trump ububasha mu gihe kandi yatangije ibiganiro bigamije guhagarika intambara Amerika na Iran. Ati ntekereza ko ari bibi cyane kwambura ubuyobozi n'umugaba w'ikirenga ububasha bwo kuganira, ibyo nibyo ibi bigamije, biduca intege bigabanya kandi imbaraga dufite mu biganiro by'amahoro kuri iki kibazo. Amerika yashoje intambara kuri Iran tariki 28 Gashyantare 2026 ituma umuhora wa Hormuz unyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli ufungwa, ubukungu bw'isi burahungabana. Trump ntiyigeze asaba inteko uruhushya rwo kuyitangiza. Nk'uko amakuru kandi abivuga, itegeko rya Amerika rigenga intambara rivuga ko perezida atemerewe kugumisha ingabo mu ntambara igihe harenze iminsi 60 atarasaba inteko uburenganzira kandi yamaze kurenga. Minisitiri w'intambara Peter Hegseth we ntiyemera ko iminsi 60 yarenze, ahubwo avuga ko Trump yongeye kubara ubundi bushya igihe yatangazaga agahenge hagati ya Amerika na Iran ubwo ari hagiye kandi kuba ibiganiro. Icyakoze ku itariki ya 3 Kamena 2026 itsinda rigizwe n'abagenzuzi bakuru muri Minisiteri y'Intambara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'iyahoze ari USAID yatangaje ko iyi ntambara yarengeje iminsi 60 bityo ko ryatangiye kuyikoraho isuzuma. Umushinga wateguwe na Depite Mix uteganya ko Trump agomba kandi kubuzwa gufata icyemezo cyo gukomeza intambara keretse abitangaje ku mugaragaro nyuma yo guhabwa uruhushya n'inteko ishinga amategeko. Gusubizaho kandi igihe ntarengwa cy'iminsi 60 perezida ahabwa yo gusaba inteko uruhushya rwo gukomeza kandi intambara ndetse no guha inteko ibisobanuro bifatika byumvikanisha impamvu y'intambara n'igihe izamara. Reka dukomeze aya makuru tujye kuri iyi nkuru babwire ko abanyarwanya ubuyobozi bw'u Rwanda cyane cyane babaye mu butegetsi bwa Habyarimana no muri leta yise y'abatabazi bakwirakwiza ibinyoma ku rupfu rw'uyu wayoboye Repubulika ya kabiri, babeshya ko yishwe n'inkotanyi. Nyamara kandi François Mitterrand wari perezida w'Ubufaransa icyo gihe yemeje ko inkotanyi zari zishimiye amasezerano yarusha ku buryo zitari kwica Habyarimana. Indege yari itwaye perezida Habyarimana na Cyprien Ntaryamira Burundi yahanuwe mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Mata 1994 ubwo bari bakubutse yarusha muri Tanzania. Indege ya Habyarimana yahanuwe mu gihe leta y'u Rwanda yari imaze igihe iri mu mishyikirano n'ingabo zahoze ari za RPA ndetse zaramaze kandi no kohereza muri CND abasirikare 600 bari bacungiye umutekano w'abanyapolitike ba FPR. Inkotanyi bagombaga kandi kujya muri guverinoma ihuriweho. Muri ibyo bihe icyatekerezwaga ni ugushyiraho guverinoma ihuriweho yari gusiga abo muri FPR Inkotanyi binjiye kandi mu butegetsi bw'u Rwanda, haba mu nteko ishinga amategeko na nyubahiriza tegeko, hakabaho kandi no kuvanga ingabo zari z'u Rwanda ex-FAR na RPA. Gusa urupfu rwa Habyarimana rwakurikiwe no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu ihitana abarenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Inama Minisitiri w'Ubufaransa yateranye ku 22 Kamena 94 yaganiriwemo ikibazo cy'u Rwanda, igaragaza ko François Mitterrand yumvaga ko Habyarimana ari we muntu rukombe wageza u Rwanda kuri demokarasi, nifuzaga ko FPR yitaga y'abatutsi yagera ku butegetsi. Ati twahaye ubufasha guverinoma yemewe n'amategeko ariko tukabasaba kuganira n'inyeshyamba. Ati twagerageje kandi guharanira ko habaho ubwumvikane hagati y'abahutu n'abatutsi binyuze mu biganiro bya Arusha. Ati amasezerano agezweho yasaga nashimishije abatutsi, basaga n'abamaze kandi kugera mu butegetsi, ariko ibikorwa byo kwica perezida Habyarimana bishobora kuba byarakozwe n'intagondwa z'abahutu. Raporo y'ibanga y'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA ivuga ko indege ya Habyarimana hanuwe n'abasirikare b'intagondwa z'abahutu bari biganjemo abarindaga umukuru w'igihugu, ikanagaragaza ko bari bafite imbunda 35 zihanura indege hamwe na misile 15 zakorewe mu Bufaransa nazo zashoboraga kandi kwifashishwa muri operation. Mu gitabo Stephen Brare Akazu and the Architect of the Rwanda Genocide Against the Tutsi cy'umwanditsi akaba n'umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye Andrew Harris, agaragazamo ko Habyarimana yishwe n'abari bafite ubwoba ko azabafata ku nda akabavana muri guverinoma kuko yari yabiteguye ari muri Tanzania. Kuwa mbere wa Pasika ni ukuvuga ku itariki ya 4 Mata 1994 perezida Habyarimana yamagaye Enoch Ruhigira wari ukuriye kabine, amubwira ko agomba gutegura umuhango wo kurahiza abantu bashya bazaba bagize guverinoma kandi ko bagomba kuzaba ari abantu b'ingeri zitandukanye aho kuba abagize akazu gusa.
Iyi nkuru ntiyakiriwe neza n'abari basanzwe bagize akazi ku buryo Andrew Harris agaragaza ko bahise kandi batumiza inama y'igitaraganya ndetse na Bagosora wari Gisenyi akavayo atarwiyambitse, aho we na baramu ba Habyarimana n'abandi bari bakuru mu gisirikare. Muri iyo nama nta kindi kigwagaho uretse uburyo bwo guhanura indege ya Habyarimana mu gihe izaba ivuye muri Tanzania. François Mitterrand we yavuze ko ingabo z'Ubufaransa zari mu Rwanda zitagumaga kandi kwishyira mu byago, ahubwo zagumaga gutabara ubuzima bw'abantu gusa. Nyamara ingabo z'Ubufaransa zari mu Rwanda muri icyo gihe zajyaga ku rugamba mu bice bitandukanye by'igihugu zifatanya na Exfar kurwana no gutanga amabwiriza ku rugamba. Operation Turquoise yari igizwe n'ingabo z'Ubufaransa zibarirwa mu 2500 zashyizwe mu gice cy'amajyepfo y'uburengerazuba, zagize uruhare mu guha inzira abasirikare b'interahamwe basize bakoze jenoside bahungira muri Zaire, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu, kandi babarekera intwaro bari bafite, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimanya. Mbibutsa ko uyu François Mitterrand yari inshuti magara na Perezida Juvenal Habyarimana wayoboraga i Rwanda icyo gihe. Reka rero amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru, mbabwire ko uwitwa Kim Jong Un ni perezida wa Korea ya ruguru. Uyu perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong Un rero akaba yasuye uruganda rushya rutunganya ibikoresho by'intwaro za kirimbuzi, asaba ko intwaro nk'izi mu gihugu cye zakomeza kandi kongerwa ku gipimo cyo hejuru cyane mu rwego rwo kwihagararaho. Kim Jong Un wasuye uruganda rutatangajwe yatangaje ko ubushobozi bw'igihugu cye bwo gukora ibikoresho by'intwaro za kirimbuzi bikubye kabiri mu myaka 5 ishize. Yategetse abayobozi rero babishinzwe gukomeza kongeramo imbaraga kugira ngo igihugu kigere ku ntego zacyo z'igihe kirekire. Avuga ko uko kwiyongera kw'intwaro gukenewe cyane kubera ibibazo by'umutekano muke ndetse n'amakimbirane akomeye n'abanzi babo. Abayobozi ba Korea y'Epfo kandi batangaje ko uru ruganda rushya rutunganya ubutare bwa uranium bwifashishwa mu mirimo itandukanye irimo no gukora intwaro za kirimbuzi. Ku rundi ruhande, abasesenguzi bavuga ko ibi byakozwe na Kim Jong Un bishobora kuba bifite isano n'uruzinduko perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ashobora kugirira umujyi wa Pyongyang muri Korea ya ruguru mu bihe bya vuba. Ibi kandi ngo byaba bigamije kongera imbaraga n'ubudahangarwa igihugu cya Korea ya ruguru mu gihe haba kandi habayeho imishyikirano ishingiye kuri diplomasi n'ibindi bihugu. Korea ya ruguru iri kongera intwaro ikora bijyanye n'uburyo yabonye ibyabaye kuri Iran mu minsi ishize, aho mu kanya nk'ako guhumbya abayobozi bayo bishwe kagahava. Iki gihugu kidacana uwaka na Amerika nacyo kibona ko byabaye i Tehran nacyo bishobora kandi kubibaho, bituma rero gikomeza kandi gukaza ubwirinzi. Kugeza ubu impuguke mpuzamahanga zivuga ko Korea ya ruguru ishobora kuba ifite intwaro za kirimbuzi zibarirwa muri 50. Reka mbashimire cyane, mbifuriza komeza